Lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita, ket in patulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti padak a naayat adumdumngeg. Sigod nga OFW ti inak. Nabayag iti balasiw taaw, iso nga oray kaskas ano kat maitad na matamin akasapulan mi iti kabsat ko. Iso na laeng takapilitan a nagawid daytoy idi nagsakit ti amami. Aging nga insubli ti amak ti bulod na abiyag. Saan maten ang nagsubli ti inami, ngamkit di, nang lukat iti karinderya nga iso ti nagtataudan ti pagbiyagan mi nga inaldaw. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anda ka din sangpot mga masida naman. Impaglapulo, tanan may kariti kabarkada. Ay, awan, anak ko. Naibos amin nga inlutok iji karinderya. Anya? Kasano kami harudan kay karakiti babarkadak na awan pulo, tanan may. Tadagita pa'y lababarkadam ti pampanunutam. Imbis nga agsapol ka kumamat iti panggadam. Aday ta kayo manin. Narigat nga ron ti agsapol iti panggadan. Nang ron agad-lawan ba't nalapas gaw? Nijalin kat diti baon nyo Pipira niya kabsat ko na nalpas na. Siya ka ngay, high school graduate ak lang. Ay nalakalaang no talaga nga interesado ka nga agsapol, anak ko. No daytan tumangamin agin inumlatan ti aramidam. Tung kalagawid ka dito'y balay, nabartag ka. Kasanaw no makaala ka iti sakit mo, gapo iti kanayon apanagin inom mo, Madulamin. Didak man bagbaga na kasa. Saan ako ni ubing? Hamok tararambidag naman. Nay, ada kayo pa'y matiti balay nanan. Apay di kayo pa'y napan iti karinderya. Mapanak to inton madamdama. Sana balay ta damat ijay ni Lucy kan ni Ador. Isuda pa'y laang ti makaammo ijay pwesto. Ado nga min ti mureng ko. Aglabaak pa'y sa ak mapan ijay. Kasta ka di? Na, ikantak man nga ro di ti kwartayo. Uray isang haribo lang. Nay, pangan-anwam nga iti kwarta. Pagpletik ang mapanagsapol iti panggadak naman. Sigurado ka? Uy, nanay. Amangan mo't numapan mula ang manan igatang iti arak. Saan? Promise. Atoy. Ang yamanak na. Sigurado mla nga mapan kaagbirok iti panggadam. Tano saan, di kanton ikan pa'y Apolos, Dennis. Uwin ka di. Aywan kayo nanan. Di mo't kunayong aglaba kayo pa'y. Wan, jak ngamin kayat ti maurnungan iti malabaan. Pakilabayo mo't nga rodan anang iti murang ko. Mala, ika nga rod irwaran dag iti murang mo, anak ko. Kumusta nga iti panagsapol mo iti trabahom, Jilin, anak ko? Ay, awan latta nanang.
Ay, makasapol kan tulata, anak ko. Sana balay, tadapay mati ka rin dirya pagtataudan tinal daw kasapulan tayo. Nanang, Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Saan pa'y siguro nga itatigundawa itapno makasapol ka iti pagtrabahuam? wan nanang, masapa ak tumanan inton bigat. Barang adamat tan mabirukat. Ayon gayam, sa dino ti ayan ni Manong Dennis, kasladyak nakita itinagmanaman. Jakman ammo. Nagpakadamot itay bigat amapan agbirok iti panggadan na. Di pa'y masimbang pat. Nasaya at ano na panunot na ti agbirok iti panggadan na nanang. Ay sapay la kumaa anak ko. Sapay kumata saan manen anabartag nga agawid di kabsat mau. Nanang, iawid kon ni Mary kat ag naudan di ti balay. Anya, anak ko, saan kayo pa'y matanagkasar? Bayan nyo na ta kasar-kasar. Dennis! No danton maurnong me, di agkasar kami to. Ngam naawan maurnong, oray sana. Agden na kami latan nanang. Anya? Nasingpet ni Mary. Isa patsek ang makaawat na dyan. Ang anak ko. No ti panunutan nyo kat ipakan ko, di kay agdana agtadan trabaho. Ha? Inserrek nak ni Mary ti kumpanya pagtrabaho na. Inawat dak ma, takas driver ti delivery truck. Ay kat nasayat nga rod ano kasta anak ko. Una nang, isayawid ko ni Mary kat agden na kami. Ay sus, aging ka kanita, katawan pa lang nabiro ka matrabahom, kabagis. Awan pa'y nga rod Manong. Naimbagpay kanya, tauray high school lang tinalpas ko. Makunak, anatalguden ti trabaho. Si kamot ka na nag-graduate ti kolehiyo, ti awan pa'y trabaho na. Manong Dennis. Jesus, agawam ngamin at nagsapol, tapno makatulong kamutin ka nagiti magastos di ti balay. Diyak kabalan ano siyak amin. Ha? Nangruna kat iyawid ko ni Mary. Masapol pag tinulungan tati magastos di ti balay. Wan Manong, barang ano makastrakak matan iti trabaho. Igaid mo ngamin at agbirok. Saan kang agsadot-sadot? Jesus, sigabay mo ta professional ti awan trabaho na. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo matlang gayang may apply. Oh, nagunag mo day tanasin na ay mo anak ko. Saan naklataan na awat iti trabaho, nanang? Ala, sana bali taubing ka pa'y mat. Kas nakunakon, saan ka kumaamapukawan itinamnama? Nanang, Di ka kati agganat. Nalabit nga dagur oray an apintas at trabaho para ken ka anak ko. sapay naglaing agpangag ni Manong Dennis. No agsao, kasla iso tagbirbirok dito'y balay. Ala, aw-awatam latan jamanong mo anak ko. Kasla di ka na iruam ijikabsat mo. Kas jay at talaga ti panagniw-ngiwat na. Iso apasensya am kumalatan. Tulungan kayon nga aglaba, nanang. Ay na, saanin balasang ko. Siya kunti aglaba. Ang mga numalamiisan ka. Ay saan, nanang? Tulungan kayon. Itikas na, daras malpas. Sapay nagado ti lalabaan niyo. Ay, basit lang daytoy balasang ko. Kabaulak daytoy. Jesus, mapingat na ka dita, Mary. Tumakder ka dita. Bayam aninanang timangilaba ka na kita. Sapay masikog ka. Ang mga malamiisan ka. Ay, huwag mo ngamin, Mary. Maala, panawan dak dito yan. Ang Dennis. Alan, tumakder ka dita. Ikakat aginanan iti silid ta. Aywanan ti sikog mo. Dakayat nga tadaga sa mapasama kitag balintong anak ta. Bayam aninanang timanglaba ka na kita. Kabailan na rin ta. Kasanungatan, agsakit kayo matananang. No kaano nga umadayo akon, isumatan ti pa nagsakit yung. Agimbagak tumat lang adagos, anak ko. Basta agan-anad kay ti papanam alugar.
Apay mo't ngamin masapol nga agabroad ka. Kasapulan nanang. Tapno matulungan kayo mat kini Manong Dennis. Awan mat ngamin masapulak at trabaho dito eh. Iso ang kapilitan nga agabrodak. Padasak matigasat ko iti balasiw taaw nanang. Mala, wanan. Dagiti bilin ko, wan. Di mo ko maliplipatan. Di mo liwliwayan ti agkararag iti Diyos, anak ko. Nanang. Ang alanganin ak amang ibati kada kayo. Gapoy ti kasta kasasaad yun. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, anak ko. Sana balay, taadamot ni Manong mauakadwak dito'y balay. Ken maysa, kabalakpay mat. Patsak nga agimbagak matlaang adagos, anak ko. Anya magtan, sumangpot da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay napasensya kan, Dennis, anak ko. Maulawag at tumakdar. Kan nasakit unay ti sikat ko. Talag adyak kabalan ti bumangon. Lukas ta di ka matlang makatrabaho. Nasay-sayat no pumanaw kayon di ti balay. Anya? Awan mo talagan may tulong mo. Sa pumanaw kan. Nay, hapay ngayakas tamat, Dennis, anak ko. Ladingitag. Ngam saan ka amasikaso? Iso ngay tulod ka lang di ti ayam da lusi kanador. Ay wanon da ka ba't siguro dagi dyan ta tinultulungan mo't idi-ida. Jak laim pagarup, ama aramin mo gayam ti kastoy kanyak, anak ko. Jesus, di kay managdrama kasta. Di kay nga rod maasikaso. Iso ngay tulod kayo ni Jayan Dalusi. Unay kamatan Manong Dennis. Apay a pinapanaw mo ni nanang ditabalay. Awan konsensyam. Awan utang mo anay baganakam. Ay. Tumal na ka man, Jelin. Nag-abroad ka lang, kastamot tan, ti panagsasaom kanya. Di ka na naasyanan kininanang. Apay nga aramidam ti kastoy Manong. Apay. Jak mat pinapanaw ah. Intulod ko ikayang dalusi. Isudan ti mga iwan kenkwana. Naulpit ka Manong Dennis. Itatasaanan ang makatrabaho ni nanang. Basta papanawam latan di tabalay. Jak nga rod masikaso. Amumot nga dan anak ni kan Mary. Jak matukod a panunutan ti kastang aramid mo. Mismo nga inam, ngam kastakit din ti tratong kenkwana. Awanan ka iti utang anaimbag anakam. Agasam man, tanagturad ka anang papanaw kininanang iti mismo pa'y abalay na. Anya ti klase nga anak. Dennis, agreeing ka. Apa teng tirabi mangring ka. Sapay kay mi masan ti turok ka. Imawag ni Lucy. Awan ka nun ni nanang. Alya. Ala, bumangon ka dita. Mapantadagos ija balayda. Bakit ni nanang? Iso husto lang na dyan tapno makay na namot tan. Dennis! Lumapantay ta ijay, awan mo't langan maramidan ta, tanatay nga rudan. Ditan may sublipay ti biyag na. So ngayon bigatan ti papantay jay ang dalusi. Maturog takiti. Anya? Itatanay tabo na ni nanang. Ag kanya-kanya tamot ng Jelin. Ha? Anya ti kayat mo asawan Manong Dennis? Manipod ita, di kan pakibiyangan. Kat di nakmatan pakibiyangan. Ha? At trabaho medya abroad, isong agsubli ka mo't langi dyan. Saan ka ni? Di kan ibingayan ni titawid tay tiday dinanan. Kukwak amin day dyan. Total, siyak mo't nakainaganan na. Kan may sa nakaadal ka mat. Isunday dyan titawid mo. Manong Dennis. Nalawag mo't siguro tinangnig mo, Jalin.
Oh, nakita mo to'y house and lot ng laklakok doon, Arnulfo. Magustuhan ka di matlang? Ayun, Barok. Lapintas namin ti location to'y balay mo. Magusto ako na. Kahit kasano? Gatangam ka din? Pag naidan nyo nga, no ilako mo na ito, Dennis. No, gatangam, mangbirok kami matin, iti sabalya pag naidan may tata. Ano di ti maabangan? Ha? O kanya, gatangam mo na saan? Ibagam, no, di mo kaya, tapno, may kontak ko iti sabali. Sige, gatangam ko. Hello, Manong Dennis. Apin yan lang akong matan ti balay. Abay, ada reklamo? Kat nukukwak mo dadya balay. Ha? Siya kinahinagan iti dayjay. Iso nga adda nga rod karba nga kamay lako. Unangam sayang. Kan may sa dino itan ti pagnaadan nyo iti pamilyam. Wano, gumatang ka iti sabali a balay. Saan? Nangina ti balay dito eh. Gastusan mi matlang ha, taawan kat nga rodan makukwartak. Naikatak namin iti trabaho. Anya? Kat pagnaadan nyo nga rodan nga eh. Nagano dita ang maabangan. Parikot kung dayta, di kan makibiyang. Ha? Sige, tarumar kami. Mapan mi ipasyar dagiti ubing. Bye. Bye, Manong. Ay, anyan ti kabsat ko. Talaga asabali ti ugali na ng runa no may papan iti kwarta. Kas jay lakalakakan kwa na ti mangila ako iti balay mi. Dennis, mangtad ka iti kwarta tapagbayad ti anak tayo dya pagadalan. Anya kamatan. Kwarta la ka na yun mat ibagbagam, Mary. Katanya nga rod ngay, amumot nga wan trabaho. Amumot na katakon iti trabaho. Dawat ka pala nga dawat iti kwarta. Apen agawid kayo pala nga iti probinsya. Anya? May stressak nagpampanunod. Awan lagot siyak amin. Di ka pa'y makatulong mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Iawid ko dagiti anak tayo dya probinsya. Ta isumat ti kayat mo. O na, ngam naawan na maipawit ko a kwarta. Di nakto dagdagol ditan. Amumat nga agab-abangak pa dito eh. Kat makiawid kan kada kami dya probinsya. Ijay tayon nga agnaad. Aglako talangan itinateng kan prutas ijay. Agisursurta no iso. Anya? Ay saan? Panglakon nakit din iti kakasta. Ay, kababain. Agbadyak lawan dito eh. Da kayo latang ti agawin. Hadya ngay, Dennis. Agsingira ko ni ti abang. 5 bulanan, adi ka nakabayad iti utang mo. Ay, pasensya ka na. Awan pa ngamin kwartak. Ay, no kastamat lang, pumanaw kan dito balay ko. Oray di mon bayadan ti utang mo. Basta pumanaw kan, taado ti mayat nga agabang dito. Maasik ako makanyak nana. Awaran ti amok apapanak. Amoy mo't asininaan na kon ti asawa kat nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang ko no nakiasawa iti sabali ti asawam. Basol mo matlaang ta irresponsable ka mo ngamin nga asawa. Lading ita, ngam kinasyan kamatan iti manabulan. Napigsa ka pa'y man. Agsapol ka ngamin iti trabahom. Awan mat nga rodan mga awat kanyak. Ta overage sak ka nung ngaminay. Saan ko ang problema daytan, Dennis? Basta pumanaw kan, nalawag mat siguro kan ka dayta. Maulawa ka talaga. Ito gaw ko man pa dito eh. Sidewalk. Ay. Matiya talaga tiyarik na ka. Dennis? Sika ka nila ito. Ha? Don Arnold po.
Ay sus, apa yun? Kasla limbak lakay ka maternity kastaunay. Kimutong ka pa yun. Apay, anyat napasamak mo, Barok. Tulungan na kuma, tata. Pangasiyo. Nasakit ulit tiyan ko. Maulawak kan. Akap suta ka. Dennis, Barok. Dennis. Tulungan na! Tulong! Kumusta ka, Manong Dennis? Ha? Jelin, ating ko. Simangpot kan malipod abroad. Wan, amom ka di asinapsapol ka. Napanak itisigod apag nanaadan nyo. Ngam ko nadaan na bayag kayo na pimanaw ijay. Awan mat pang kontakakan ka. Inlakok namin ang cellphone ko. Kakaasyak nagbirbirok iti ka ating ko. Imbaglaangan ta nakita na ka ni Tata Arnulfo. Tano saan? Amangan no adandakas anapasamakan ka. Jelin, ading ko. Ala, agpaimbag ka manong. Tagawit tan ije balay. Nukasta. Adan balay mo, ating ko. Adan manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundarak mat iti pinagpatakder ko iti balay. Iso adarasam ti agpaimbag tapno makaawitan. Mabahinak ko ma. Agam puskuli kon ati rupag. Pakawanan ko ma. Ang kaputa nagbalinak ama naging pubukod. Mapapainak unayan ka na ating ko. Agkabsat tamano. Awan sa baling agsim na ranay no saan adat ka. Agyaman ako na ating ko. Nagsaya at kakabsat. Diyak to maumang agkid daw iti pamakawan ka na ka. Gapo ka nagiti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na ating ko. Ita, Miss F, nasaya atan ti biyag ti kabsat ko. Kompleto ti pamilya na. Apapalak ti kinaragsak da asa nga pamilya. Uray kasjay ti inararamid ko idi, tinulungan nak ti kabsat ko tapno mga barwanan. Kastaunay apa nagbabawik, ngam naladawan ti amin. Napukaw ko pa'y ti pamilyak. Dahito man ti padas ko ajak to polos malipatan. To'y pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Awan nasayaat nga itdan ti kinamanagim bubukod ken kinagamrod. Dakes ti pagtungpalam no kasta ti aramid mo. Ang amanya ngay ngarod, talaga kasta ti biyag pagayam ko. Itultuloy mo nga rod ti panagbalbaliw mo. Di mon sublian ti dakes nga aramid mo, tapno awan to ti pagbabawyam inton maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Dennis, kat pagyamanak mo tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti saritaan nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo anaglingad itinagan awini, manipod probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko, tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Aklonak ang nagbalinak amaag itinagan ni ayat. Nagpaloko ak iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Gaputa masikugak idin, nagsardengak iti panagadal ko kat nagawidak ijay lugar mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Masikugak, tatang. Alinya, garang-ganjang. Pagawanandak ko man, tatang. Asinaw ti amate si Kugmaw. Asinaw. Kwa, tatang. Ni Romel, namamok ijay syudad. Kahit ikasar na ka. Day tangarot ti parikot, tatang. Day nakmamalin nga ikalaysa. Ngamin, kasadon. Adan pamilya na, tatang. Anya, uray kamatayan winay. Nangipanam iti panunot mo, ha? Nasirib kamati kunak. Ngam apay adi mo inusar ti utik mo. Tatang. Sinayang mo dagiti rigat kan sakripisyo mikin ka. Pag may saka lang arudan nga anak, ngam pinaay na kami pa iti arapap may parahin ka. Pagkawanandak ko man, tatang. Ay, tsak amukin ka, Win. Makaamukan iti biyag mo. Dakkel mat gaya man tatyan mo, friend. Ay, wen friend. Kabolanak nga rudan. Iso a medyo marigatan ak nagkuti-kuti. Diyak makakonsentrate nga online selling. Talaga akasta, friend. Kasta akmat laang hindi masikugak. Ado, dagiti kayat kong aramidan, jak maaramid. Gaputa, dakkel kat nga rodan ti tiyan ko. Ay, naku namon, friend. Ang imbagkan ka, tada nila kay mo akatulungam. Siyak ngay, awan da dumaanam na maag. No di ti bagik laang. Aging ka di ita, kat kagura da kapay lang, dagiti dadakkel mo, friend? Ay, wan nga ron. Ang maawatak matkit di ida Pinaay ko nga ti arapa apda ama kaadala. Iso jak ida mapabason. No apay akas jeti trato da kanyak ita. Agan anos kalakta, friend. Patyak amawatan dan tumat lang ti kastaan na pasamakin ka. Nang runa, inton ipas ngay munton ti anak mo. Day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, friend. Mala, maturog kan balungway. Apaya si katyagaw awer, Rosita. Sa tinumanan, tinapanan din na laing anak bao. Ay na, nagpaili lakay. Tanya manan tinapanay na rami ni Jailay. Madam-dama, masikog tumanay. Ilmo? Garampa nga talaga jay anak mo. Nagngato ti arapaap ko idikin kuwara. Ngam nagpasikog kit din, ti jaske a babae. Tirigat na, awan may parang nangaama ti anak na. Ampang tumay. Ay, husto daytan lakay. Nalpasan, at daditan. Inpas ngainan ti ubeng. Ti rumbang nga aramidan ta, katulungan ta abumangon. Saan kat akarkaro nga imamagta ti anak ta? Ay, di inak ngamin maawatan, Rosita. Maawatan ka, lakay. Ang amanya ngay nga road kat nailawan ba't ti anak ta. Data ti dadakkel na. Iso adata nga road ti rumbang ama kaawat kan kwa na.
Aklunan tan, ti kastoy anagbanagan na, Elmo. Sigurado ka ka din, ito day ta pangadang mo, Winnie. Wala nang. Masapol nga aga brodak. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ay kat, adakan ka No talaga nga iso ti amom apagsayaatan yaw nga agina. Wala nang. Kat dawatak ti tulong yo. Ibatik pailaan ka na kayo ti anak ko. Kabayatan ti panagtrabahok iti adayo. Ay kapilitan tawa mo daduma pangitalkam. No saan ada kami laeng kanitatang mo. Nanang. Di ka agdanag, Taiwanan may ti anak mo. Da kami kanitatang mo ti makaammo kan kwa na. Agyaman naklaunay nanang. Katjak tumaumang agkid daw iti pamakawan kada kayo. Pasensya kayon No saan ko atinong paltiin karik nga agadalak imbag. No siyakla amaysa. Napakawan kan anak ko. Anyangay nga raw kat nailawan kamat. Talaga siguro akasta ti biag. Ang yaman nanang. Awan anyaman na anak ko. Igaid mo kiti ti agtrabaho. Kabayatan anapigsa kami pa'y kanitatang mo. Amangaw awer iti anak mo. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayan yaw nga agina. Kahit nakabiro kadimot lang ni Winay, iti pagutangan na, bakit? Ay, awan ka no nga rudlakay. Apagankit din no addaam mo. Iti kasta, mabayadan mo tandya anak ta ti placement fee adaw-dawatan ti agency nag-applyan na. Nilang modelya ti ambok nagpapautang di ti lugar tayo. Di ka didelya tagalaod simbaan ti bagbagam lakay. Way. Ay kano da magkuadakkel ka no nga agpa-porsyento da jay. Kan saan nga agpautang no awan collateral apirmaan yaw. Ay kat saldata yun ato ibalay kan loti tayo. Anya? Agam lakay. Isunto pa lang ati umuna abayadan apaman na makapawit ti anak ta. Sigurado ka lakay? Uy, bakit? Isaldatan ti balay kan loti tayo. Tapno masulbaran ti parikot ti anak ta. Kaya't mo asawon, peke ti agency nag-applyan, friend? Ay, when friend, ado kami alinong ko day nga agency. Intaray da ti placement fee mi. Dakkel agatad tinaala da, manipod ka dagi ti padak nga aplikante. Ay, unay matlakit din agasat mo, friend. Ay, naku namon, friend. Diyak nga rodan ammo na niya ti aramidak. Maburibura na kuna yan. Sapay nakasalda ti balay kan lote mi. Pangalaak ngay nga tani ti pagbayad ko. Aguray ka. Naibaga tay gayam ko nga agsapsapol ka no ti amo na iti may sapay akatulong. Dakkel ka no ngamin ti balay da. Iso kasapulan na ti kadwang aglinis. Amangan no kayat mo. Kayat ko friend. Sa dino ngay dayta. Ijay Manila, friend. Imbag ijay ta medyo dakdakkel ti sweldo ngam dito ayan tayo. Kayat mo ka dita damagak. Barang saan da pa'y nakasapol. Sige man, friend. Ano sa ko na kaysa jaawan? Lay, si kamot gayam dilya. Wan, inmayak ta umayak manen agsinger, Elmo. Ha? Ay, kwa. Awan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kasanungay dayta. Nabaybayagan ti utang yu kanyak. Din makkulan ag purporsinto kat nga rod. Ay, pasensya ka na talaga, Delia. Talagang awan pa'y pagbayad ko. Ay, makauman ti kasta. Kasapulak una yan ti kwarta. Agbayad kayo mutin Awan ba't nga ron pangalaak iti pagbayad ko? No kasta nga rod, pumanaw kayon ditoy. Ha? Igam ko ti kasuratan nagpinirmaan tayo ide. In collateral yu ti balay kansularyo. Isu ano ko nam nga awan kwartam. Kukwak nga rudan ti balay kansularyo. Anya, ay saan Masika kumamot ka na kami, Adelia. Sana balay, ikarigatan mi nga ediskitaran ti utang mikan ka. Inutan mi abayadan.
Basta saan na kami kumamot na papanawan dito. Pang-aasim, Delia. Nasaya at nagawid ka, anak ko. Wan tatang, imbang nga ron ta pinalubusan nakti amok ang nagbakasyon, kalpasan ti makatawan a pa nagtrabaho kadakwada. Nasaya at nga ron ano kasta. Iso na lang, naparikot, anak ko. Ha? Anya day tatang? Ang mga no papanawin na tayo, dito balay tayo. Anya di kaya tiyo asawan tatang? Nakilain ti utang tayo ko ni Delia. Ag 4% nga main. Imay idinaminsan nga aldaw kat kastaunay ti pungtot na. Sige tatang, mangkita ak iti mabalin ko apag diskitaran iti pagbayad tayo kan kuana. Anya, nagdakalmatan day tanga utanga mo ini. Kwa, kasapulan mi nga minunay ti kwarta, madam. Uray ikas sayo iti binulan asweldok ti utangag, madam. Awan nga min sa bali a pangalaan mi. Ang mo ini, di tayo mat masigurado, no aginggat ka no ti kadam dito'y panay ko. Ha? Ang mga numatayak ton kat di ka pa'y nakabayad iti utang mo. Madam. Lading itak, gamsaan ka mapautangan. Nang runa kat babaw nan kalang. Kan maysa, awan mat amok a pangalaam iti pagbayad mo. Malaksid iti ipapasweldo kan ka. Sigurado abakat kanton, ngam di kanto pa'y lang nakabayad iti gatab ngaut utangam. Ay, nagrigat lakit din aya ti agbalin a marigrigat. Talaga saan da ka pa utangan, no amuda a marigrigat ka lang. Ay, una yan aya ti biyag. Tinasaya at mapana kun iti silid na madam. Iti kasta, marugyak matan ti aglinis. Ay nga ka matan mo ini. Di ka pa'y ang tuktok mat. Sorry ti amok ngamin kat awan tao dito'y silid na madam. Agdalusak ko man. Kas makita mo to, ang daldalos akon. Anong sige, si kamanlaangan ti agdalos dito'y tamapanak aglaba. Sigod matasyak ti agdaldalos dito'y silid na madam. Itaman pa'y akon di dalos ni Aida iti silid dagiti amo mi. Kat no siyak mat tinakatoka dito'y ngagdalos. Ti jewelry box mat tinakaparabaw iti lamiseta. Nakalukat mat. Nagadong alahas. No siyak agbidot. Balitok amin dagitoy. Nanginalakit diti balor dagitoy nga alahas. No alaag amin dagitoy. Kan ilakok. Addan pagbayad mi iti utang mi kanina na Delia. Santo matan amapukaw ti solar kan balay mi. Pakawan anak, Diyos ko. Sino kada kayo tinangala kadagiti alahas ko? Ni Winnie tinagdalos iti siledyo, madam. Inalam ka di dagiti alahas ko, Winnie. Kukwa, saan madam? Awan inalalak. Iso tinangala, madam. Oy, Winnie, aklo naman asi ka tinangala. Di ka mangiramraman. Awan tinalak, madam. Awan. Sa dino tinangipanam ka dagiti alahas ko, Winnie? Sa dino? Awan inalalak, madam. Patsundak ko, ma. Awanan ka itibain! Gusto ko man, madam. Mamati kayo kumakanyag. Awan inalalak ka alahas yun. Nagtalakakan ka. Tinulungan ka. Ngam kastoy lang ti subad mo kanya! Madam, awan tinalalak. Amo ti Diyos. Di mo iramraman ti Diyos iti saritaan tawini. Di nakalaan iti kakasta drama. Ibagam no lang ipanam ka dagiti tinakaw mong alahas ko. Tanusan, paibalod ka. Gusto na itan, Margarita. Di ka makibiyang dito'y Arturo.
Tamangan no si kapay iti pangidas alak iti pungtot ko. Gusto na itan, kunakmat. Kaasimat ni Winnie, iti pampamayam kinakwana. Apay ayang ay sakit mo dahito ang babaunan, ha? Wano, at dalimad a relasyon nyo. Margarita. Ha? Di nakpakibiyangan ko nakmat. Nagbasol daytoy ababawnan. Iso amasapul nga rod, amadusa. Kunak mano na po kaw nagita nga alahas iti jewelry box mo, Margarita. Diyak matimbaga na po kaw amin ti karga ti jewelry box ko. Naksayan ko na. Napukaw ti 24 karat arelok. Kastamatan ti 24 karat a kwentas ko. Sigurado ka? Amangan mo noon na misplace mo lang. Kasano ko maama misplace ko? Katjak mat ir-irwar dagi jay. Tanangam namin ti makisarita ka ni Winnie. Di kag dardaras unos. Kasarita may tinasayaat. Iti kasta agpuno. Ay talaga takas kanyak na yababaw-nan no di na isubli dagiti inala ng alahas ko. Amo ti Diyos tatang. Awan inalalak nga alahas ni madam. Pudno, agistay nasulisog ak karagijay nga alahas. Gamjak intuloy nga inala. Gaputam mo kasan arumbang. Mamati akin ka, anak ka. Ang kasalunaytan, ipilit mo ni Dunya Margarita at inakaw mo nagiti alahas na. Wan nga ron tatang. Matanagan kami kaninanang mau. Ang mga idarom na ka na dya Dunya. Mariribo ka na kunay. Ay, wan gayam. Nagsingir ka di manan ni Nana Delia. Sanay. Napanak ngamin nakisarita ken kuana. Imbagak ti mapaspasamak itaken ka. Nasyan siguro. Isa di na kanon pwersa na singiran. Ken di na kanumot ten almanan ti solar ken balay tayo. Basta inutan tayo kano abayadan tinautang tayo ken kuana, anak ko. Madam. Oh, apay ay da. Aday baga. Ay ko, madam. Kasano ni Winnie? Papanawin nyo ka din dito'y balayo? Saan? Ikaro na titinakaw na arelo ken kwentas ko. Agtatakaw day di ababaw-nan. Di mo ibat-batyan iti kanan na. Bayam ngagbisin. Ayun madam. Rumbang na laang amadosa gapo iti inaramid na. Paturugan nyo pa ikit di ang idirwar. Wano iti garahe. Baya mamaturog iti salas. Ngam iti datar ti pagitan na. Saan nga iti sofa? Wan madam. Mayat ti kasta. Tapno agnakam day di ang Winnie. Winnie. Apay ka di, madam. Agtrabaho ka. Oray dis oras tirabi. Nga, madam. Nabambanog ako na. Kan may sa anak pa'y anangan apulos. Agkakapsuta kon, madam. Mabisin ako na yan. Maululawak pa'y kit din. Tagreklamo ka? Kaya't mo ti pumanaw kasta ka de? Ha, padasam ti pumanaw. Tapaibalod kan at talaga. Madam. Agtatakaw ka. Dakas ka babaw-nan. Mananggundaway ka. Madam. Agtrabaho ka. Ngam saan ka amangan kan agsweldo. Ikarom dagiti tinakaw mo. Nawatam! Diyos ko. Sikat ti makapanagnak nga awan kinapudno dagiti ipapabasol ti amok kanyak. Pudno agistay nasulisog ak anangala ka dagijay nga alahas. Nga amumat nga insublik matlaang. Gaputa saan akabailan ti konsensyak. Agyaman ak. Gaputa inlisinak iti pakaisagma akak. Iso na lang tapay akas to'y matanti mapaspasamak kanyak. Awan rilo kan kwentas nga inalak. Amom day ta Diyos ko.
Lawlawagam kumamat ti panunot ni madam ko, apo. Iti kasta, sardangan nakmat na napapabasulan. Anya, kat kumustan ti anak ko, tatang? Nasaya atin, ti kasasad na anak ko. Binilindak ni nanang mo, nga yabag ko kanukin ka. Tapno amumay, no niya ti mapaspasama kiti anak mo. Tatang. Nara, di ka nagsangay. Tinapatag kat na ispala ni ti paggan ti apo ko may. Kaya't ko una yan ti agawid. Ngaman yan, tadyak mat mabalin na pumanaw dito eh. Di nakmat ngamin palubusan ni madam. Ada si ti Diyos anak ko. Amaw, kan mamati akarumbar tumot laang ti kinapudnaw. Basta itultuloy mo laang tiyagsingsingpet dita. Di ka agaramay diti mabali na pagungtan ken ka ti amaw. Kang runaan ti amay. Di ka mauma ako mararag ti Diyos anamarsoa. Oh, ato Winnie, mangan ka. Sir Arturo. Jak kanunungan tiraramiden ti asawaken ka. Siya kon tiyakin daw iti pasensya, gapo iti kasjay nga ugali na. Sir. Ala, mangan ka. Di kagdanan tanalinis na ita. Agyamanak, Sir Arturo. Atoy, itad mo to iti inamin ton umay ditoy. Imbagla nga gastusin da para iti inaldawa ka sa pulan da. Sir Arturo. Wala, nakawata mo. Di kagdanag tanalinis ti intensyon ko. Awata mo, Winnie. Madam, agpakada akon. Ne, anyat kayat mo asawan, ay da. Ay, ikaw, madam. Agabrodak namin. Iso apumanaw akong dito'y balayo. Ne, kalat na itapang ngadeng mo Ay, kinapudno na, madam. Nabayagan a planok tagpakada-kada kayo. Iso na lang ang takanayon kayo matabisi. Iso nga itakla ang ama ibaga, madam. Ha? Pumanaw akong inton bigat matlaang, madam. Sige, madam. Patuloy akon. Kat agyaman ak unay kada kayo, madam. Sige, Aida. Diyak kumakayat apumanaw ka, ngamawan maramidak. San abali, tadamot ni Winnie nga agbati, madam. Di mon samot kabailan nga awitan dagitabag mo. Agpatulong kan akin ni Winnie. Ay, ikwa, saan nun, madam? Kabailak da ito'y. Ay, anyamatan. Natnagmatan ti may sabag ko. Kunagmat ngamin nga agpatulong kalaangan kin ni Winnie. Kita, naibundaris ti karga ti bag mo. Nakalukat mat ngamin. Mabit man lang. Tayrilok day ta. Ay, saan, madam? Kapadpada na lang siguro. Rilok day ti, madam. Nan kita agman. Ay, di yung igaman. Rilok day ta ko na lang arudan. Kita ko na. Ay! Daytoy ti sapsapulok arilok. Hawanan kay ti pain ay da. Si kagayam tinang takaw iti daytoy. Kan daytoy pa'y kwentas ko. Ay, kwa, madam. Ay, saan ako nagtatakaw? Ang mga nuing kabil ni Winnie itibag ko da ita arelo kan kwentas. Tapno agparang asyak tagtatakaw, madam. Ay, saan nga susuro ti bagbagam ay da. Kunam arelom, kan kukam ti kwentas. Sa ita, bagam ngayong kabil ni Winnie di tabag mo. Hawanan kay tibain. Idarong ka. Ay, ikaw, madam. Sorry, pasensya kayon. Sorry talaga. Nailaw anak laang. Ay na, agyaman tayo iti Diyos anak ko. Gaputarim warmat laang di kinapudno. Wananang, talaga na laos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Kad,
Anya ngay ti planom. Ituloy mo ka di pa'y ti agtrabaho ka da Madam Margarita. Unaw, agtalinaed kan dito'y balay. Agtrabaho aklata kadakwada, ananang. Isupay nga min ti masweldok. Sana bale, tanagbaliw matan ti trato na kanyak. Saan na nakasla idi anaungat. Kasla isupay kat din ati mababain ang makisarita kanyak. Ay kat talaga ang mabain siguro na. Gapoy iti inararamid na kan ka iti kalabas. Agasem man, tano namin ano na ka at tinungtong pa. Pinagsasawan na ka iti saan amalamlamot ti asaw. Binisen kan dinusan na ka, gapo iti basol adi mo mat inaramid. Nanang, itatarim mo rin ti kinapudnaw. Til-til mo na nantibain na. May sama day jay nga ayda. Kunamlan santa santita. Gam iso magayam ti rinokar ti panunot na. Tiamok idikat agnanayonon nga ikarok ti basol ajakmet inaramid. Ngampod noonay anaayat ti Diyos. Gaputa dinak binaybayan. Dinmawat nga rod iti pamakawan ni Madam ko kanyak kat nagbalin ana ornos tilinangan mi. Binayadan na pa'y ti utang mi kanina na Delia, nga awan dinawat na akasukat na. Kat ita, isupayan ti mang papaadal iti anak ko. Dito'y ko anapanaknakan nga uray kasano ti panangidadanas ti padam atao ken ka, no lakit dita di ka umibat iti Diyos anamarswa, iso ti mang tarabay ken ka. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. No napasnek ka nga agkararag, namnamaem amasungbatan amin ti anyaman adawat mo kenkwana. Kasta ti kinabilag ti kararag pagayam ko. Tay ko na dangarodan, ti tao ang mairoroman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Winnie, kat pagyamanak mo ti ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biagita ket nagapu kan ipagayam tayo a Teresa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Teresa. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyag amang tad-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Saan ada kami ti makuna abaknang, ngem makunak nga addamet mabalin ti pamilyami. Maipaay mi met ti kasapulan dagiti anak mi kabayatan ti panagadalda. Kang runaan ti amin, saan kami met nga agkurkurang iti inaldaw a kasapulan mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay.
at ti kwartam, dayan. Agyaman ak, Mami. At ti kwartam, Kelvin. Dahito lang, kurang At dapat bayada ki eskwilahan. Nayunan nyo mami. Manungay ti inayon ko. Iyagyo amin ang dayta. Nood da sobra. Di kwartak tumanan inton bigat. Aginot ka ba't ngamin, Manong? Saan ka agastos? Agin inotak mata talaga, ading. Tsak tu pa yun mga no daduma. Nangruna no kasjay nga agkurang tibalon ka kwarta. Malahos to daytan. Nayuna kon ti kwartam, Kelvin. Sika nga'y dayan, kurang ka di pa'y tibalon mo a kwarta. Husto dayto yan, Mami. Umanay dayto yan a kwarta. Ala, mapan kayo nga rudan, tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Wan, Mami. Ingkamin, mami. Agan-anad kayo, anak ko. Hello, Kelvin, anak. Pasensya kan no itakla ang asungbatan ti awag mo. Sinibugak namin dagiti masetas ko iti malikodan ti balay. Iso nga itakla ang makita ti text kan miss call mo. Mami, kitaan nyo man di order ko. At da kanon di tabalay di deliver. Bayadan nyo pa ilahan. Anya manen aya ti in-order mo. Sapatos. O sarag basketball, mami. Ay, unay kan. Manungay. Damagam tulatan adya deliver no mano ti bayada, mami. Sige, tadapay klase. Bye. Sige nga rodan ako. Bye. Anya nga na tayo mo nakasupot, bakit? Sapatos ni Kelvin, lakay. In-order na iti online. Sapatos manen. No nakadadon di sapatos na. Bayam ka dilatan, lakay. Ay, Imbagla ang apagsisinnublatan na iti inaldaw. Nang runa no kasjay nga adda ayam da iti basketball. ay, dito lang paggasgastusan da muna. Di na mo taginot. Ora na kang ingina, gatagan na lata. Di na latultuladan dyan na. Lumakita na anangina, di na ituloy agatagan, nga oray kursunada na unay. Lakay, agduma ti ugali dagiti anak ta. Di mo ka din dildildaw ni Kelvin. Pagyamanan takit di ta saan da nga agpadpada iti ugali kini dayan. Day tagat nga ron. No asino pa iti ubing, isumot tinanak-nakam. Mami, Daddy, kitaan nyo ti card ko para iti third grading. Nan kita man. Nangatumat lang ka di, dagiti gradom dayan. Kitaan nyo ngamin, Daddy. Wow! Nagngangatom at ngagpay sa dagiti grado, Mira. Siyempre, Mami. Nan, kita ka man bakit? Oh, nangatumat ngagpaiso. Ay nga, itultuloy mo iha. Di mo baybayan na bumabati grado, ha? Hindi kasta, at dan tumanan honor mo inton graduation nyo. Wen, Daddy, lalaingek pa'y, tapno siyak to ti agbalin na first honor. Ay na, uray saan asika ti agbalin ang first honor, anak ko. Tinapatag, pasado amin agradom. Gusto ti ko na ni Mami iha. Ay, nulalaingam pa'y, ay kat pasayasayat manan. Tapno sika ti agbalin na first honor. Iti kasta, may pakita mo talaga asika ti kalaingan iti klase yung anak ko. Mami, ikandak man iti gatang ko iti sapatos ko. Sapatos ko nam, kat no kagat-gatang mo lang ang iti sapatos mo. At dapat ta in-order mo iti online. Umakon ka lagi dyan, mami. Kaya't kumanin ti baro. Jay original nga day spike na ti gatanga. Anya, ay unay kan. Kat an-anom ngay dagiti nagado a sapatos mo no na umakan. Bayan nyo lang dita, mami. Koleksyon ko dagita sapatos. Sagmamano ngay mananti ko na magatang masapatos. 6,000, mami. Anya, ay na, nagnginan anak ko. Nalakakit din na, mami. 8,000 daya sigod. Ngam nag-sale da. Isabing mabati presyo na. Kaano kumaayang nga usaram? Next week, mami. Sige, taibagak to pa ije ang mama. Ay, di bagbagati presyo na. Amangan no agungat tumanan dahil dyan.
Numaamuan na anangina ti sapatos ng pagpagatan ko. Wen, di ka madanagan. Ta siya kung ti makaam nga agrason ken ni dadim, Kelvin. Sa di naman ang ti papa ng manong? Rumarak bit, adalang saraka katao di kanto. Anya? Ang sumipngatan. Paawi din da mami ka ni daddy. Sigurado abirukan da kantumanan. Oh, kat di ibagam nga rumarak. Ibagam tada project kapalpasin may ti balay ti kaadalak. Anya? Di ka kadinagkadkadaling. Sa nabali, tayo suntungot taramida. Ito nadamot papanam. Ha? Anya, deal? Okay, din. Very good. Sige, mapana ko natin. Siguradong urayan da kong Doraemon, kan Junel, iya kanto. Lola, sa dino tayo ni Lolo? Awan pa'y ni Lulom dito'y balay apaw. Napanay siya barangay hall. Ada atindaran na seminar. Kasta ka di, Lola. Anya nga oras nga gawit. Yaklam mo apaw. Ang mga no paawid day jayan. Apay ka day. Buludag ko mati motor na, Lola. Apay, sa dino kumaaya ti papanam. Mapan kami iti kabangiba nga barangay, Lola. Mapan kami man dumaya ti basketball. Kadwak ni Raymond ken ni Junel. Ay tan sama basketball ti asasi kasuha mo na paok. Kita ma, ang mga no mabaybay amot ti panagadal mo gapo iti basketball mo. Saan, Lola? Di kay ka di madanagan. Takabaula kapag gidanon ti panagadal ko. Ken panagayayam ko iti basketball. Ay, nasaya at angarod no kasta paok. Igaad yu ti agadal, tapno adan tuma may pagpanakkalyaw, inton dumtang ti aldaw. Hello, Dayan, anak ko. Mami, mangan kayong tulatan, ang mga numarabyanak ng agawid. Apay, sa dino ayati ayan mo iha. Adak pa'y dito'y pagadalan, mami. Agtutulag kami pa'y laang, no sa dino abalay ti papanan mi apagaramidan iti group project mi. Kasta ka di. Wen, mami. Mala, di ka nga ron agparabi unay, Wan. Agawid ka dagos, kalpasan ti bagbagam a group project yo. Wen ka di, mami. O sige nga, Rudan. Bye. Sige, anak. Bye. Kipay ka di may insubli ni Kelvin tay motor ko bakay. Ay, saan pa'y malakay? Ay, nagloko na di ko, Beng. Kung na nga isubli na ba ilang hindi malam. Aging gayta, awang pailaan. Orayam aging gainton malam. Ang mga nomay nanto isublain ton agawid nga gapuy siya pagadalan. Siya pa'y naibaga ni pare Fausto itay. Ana istorya ka no di apo na. Ang nakita na ni Kelvin iti may sabar ide ile ide rabi ay. Ha? Nabarbartek ka no. Amayat ti sasalaan na iti dance floor. Masigurado da nga ta. Diya apo ko ta tinakita da. Amangan no nagbidot dala ang lakay. Ni Kelvin karon ka na o. Pinicture kan binidyo na pa'y ka na o. Anya? Ay sus. Amo nga ta ni Oscar day tangararamidan ti anak na. Day tatidyakam mo bakit tinasayaan. Inkanto ka sarita di anak ta. Ibagam tinaibagakin ka. Iti kasta. Ang muda-muda aramidan da nga agasawa. Ay uwan lakay. Talaga mapanak inja balayda. Masapul ang maamuan ni Oscar tikas jengar aramidan ti apo ko ta. Narabyan ka manen anagawid, Kelvin. Sa dino tinagapam. Kuha, mami. Nagpractice kami ngamin para iti role-playing i-represent mi di pagadalan ton bigat. Kasta ka di. Nangan ka din. Wan, mami. Nangan kami di balay da Raymond. Mala. Inka nga rod maturugan anak ko. Tani, adalo man tirabi. Adapay klase minton bigat. Wan, mami. Good night. Good night, iho. Alamangan kayon anak ko. At titiin na po itayan. Dahito matimasida. Thank you, Mami. Si Kangay Lakay.
Nan, iyawat mo ti tinempla makapek bagat. Adtoy, lakay. Hoy, Kelvin. Itay ka pa asuyab dita. Napuyatan ka katimanen anagay ayam iti online. Saan mo, Daddy? Nag-review aki dirabi. Exam mi nga minita. Ay katmangan ka nga rod amangan anak ko. Kaadron ti mangan. Iti kasta saan ka amabisinan kabayatan ti panag-exam yo. Apay no ibatim pa yung amin ta cellphone mo, Kelvin. Noong oras ti pandangan, respetuam ti makan. Sana day taki din cellphone mo ta sa asigaswam. Kasar sarita da ka. Kantay taki din cellphone mo ti dumdumugam. Lakay, adda tayo iti sangwanan ti makan. Saan kumabat na kasta? Saan mo nga ungtan ti anak mo iti sangwanan ti panganan? Ni, papanam nga anak ko. Timakdar ka matan. Di mo pa'y kinisayan ti kanam. Awanan ganas ko mga mami. Mga anak to ni pagadalan. Oh, Kelvin! Ang subli ka na tayo! Kelvin! Bay amon lakay. Ang mga no saan laang anasaya at tiriing na iso akas dyan. Mami, Daddy, mapanakon. Pasado alas 7 gaya man. Ang mga numaladawak. Sige anak ko, agan-anad ka, Wan. Wan, Mami. Sige, mapanakon. Sige anak ko, agan-anad ka. Mami, sapsapaakon at agpakada-kada kayo. Apay, sa dino ti papanaman ako. Ada outing mi kalpasan ti graduation. Ag-beach kami kano ijay La Union. No siya, awan parikot iti dayta. Okay lang kanya, asumurot ka iti ko ng nga outing niyo. Agyaman ak, Mami. Awan na nyaman na anak ko. Angam nasaysaya at no agpakada kamot na ang kinidadim. Iti kasta, amo namot no sa dino ti papanam. Wan, Mami. Kasaritak to ni Daddy apaman asumangpet. Sa dino tayo ni Kelvin, Teresa. Ni, apa yan? Kasla makaung-ungat kamat, Oscar. Kitaan dito surat. Ni, anya ngay dito asurat lakay. Kitaan garod, basaam. Surat manipod iti pagadalan ni Kelvin. Wen, dua alawas matgaya man asana simsimbra kiti klase na. Malaksit iti dayta, puro bagsak pa iti grado na. Namagpeklang nga ulbod dyan mo. Pangip-ipanan na ngay iti kwarta adal-dawaten na iti inaldaw. Gusto nan lakay. Bayam takasaritak to ni Kelvin, apaman asumangpat. Ay saan? Ibagamtas siyak ti sangwen na. Da kami ti rumbang agsarita. Nas ka nakasaritak dyan aktak, Teresa. Kasano da ito yan, Kelvin? Doa bulanan ajak nagbinunan. Madanagan amang kitdimat na masikugak matan. No di gamot ngamin nagan-anad ay sa. Di nakman papasulan. Kat no si kamat ti kanayon nga umaigi boarding house ko. Uray jak kaya, pilitan na. Nalalala, ulan. Kadkasano nga ruditan. Anyang itaramidan ta. Agpudnutan na kadagiti dadakkel mo. Anya? Agam, ay sa. Kelvin, panagkunak kat ad-ad da makaawat dagiti dadakkel mo. No siya ngamin, amangan no kabilin datan ni tatang ko. Nang runa no maaman na amasikuga ko. Sige. Agawid ta nga rudo ni Jabalay. Makamuditan. Mami, iso na Aisa. Girlfriend ko. Aisa, ni Mami. Hello, auntie. Naimbag nga orasyo. Kastabot kan ka, balasang ko. Manipo dita. Tituhin balingag na Aisa, Mami. Anya? Masikog ngaminan na Aisa. Isa arumbang nalangat akdaraktin inawon na. Anya? Ang kasanon ti panagadal mo, anak ko. Masaduta ko nga gadal, Mami. Naawat yung sigurong ti surat, manipo di siya pagadalan. Adadyak na ipasasubject ko. Masaduta kong agulit manan. Anya,
Ang Kelvin. Na kayon tulatan ti makaam mo amang ibagakin ni Daddy. Apaman asumang pet, Mami. Apa yan dayan anak ko? Anya ti magpaspasamakan ka. Diyak kaya tiyango tilot-lutuan niyo, Mami. Kat no paborito mo ito'y ilot-luto. Kinirog nga inapoy kan prito agalunggong. Diyak nga ron kaya tiyangot na, Mami. Makapadulo. Ano? Madya talaga. Diyos ko. Anya ka din di mapaspasamak dito'y balay. Payakas to'y matanda giti anak ko. Basol mo ti amin, Teresa. Basol mo. Basol mo iso akas to'y tinagbaragan dagiti anak ka. Anya? No saan mo kumaida nga inispoiled? Saan kumamat akas to'y tinagbanagan da ita? Nung amin ungtak ita, anawaan nak. Anya nga ita, imbes ama disiplinahan da. Saan? Takon konsentyam mat ida. Oscar. Intultulok mo mat ngamin amin akayat da. Isaksakit mo ida. Oras saanin arumbang tar aramidan da. Imbes abagbagam ida. Saan mat? Kapampanoy-noyam kidin ti mading aramid da. Huston lakay. Oh. Wanan. Basol kon. Basol ko ti amin. Pakawanan na ko ma Oscar. Itakla ang ama-amiris dagiti bidtot ngay naramid ko. Diyak matan na panunot amabalin akas to'y gayam ti pagtungpalan da. Imbag kumamat, no ni Kelvin lang, tiyaday nyawid na. Yung saan mat? Kauray ni Dayan kat masikugmatan. Ay na, unay matlakit din aya. Maawatak tirik nam lakay. Ang pangaasim tapagkalmaam ko matirik nam. Ang mga noan niya pa'y timapasamakan ka. Kasalok kumapagkalmahan tirik na kitigas to'y sitwasyon, ha? Oscar. Nakababayin pa ikit din. Kaya muna, agad adal na kita nakta. Yung una yan tikas to'y nabasama. Una yan, Teresa! Kanayon nak asidiren ti asawak, gapu iti kastoy ang nagbanagan, dagiti dua nga anak mi. Kanayon na nga ibaga abasol ko ti amin, banag apud numet. Aklunak ang nagbiddutak iti wagas ti panang padakkel kadagiti anak ko. Ngam didak met siguro mapabasol. Ngamin, kas maysa nga ina, kayat kulang met nga ipaay ti kalkalikaguman ti maysa nga anak. Iso na laeng, tadyak matan na puutan ang naglabusak gayaman iti makuna a limitasyon. Ita, nakapasngayan ni Aisa, kat intuloy dati nagadal ka ni Kelvin. Nakapasngay matan ni Dayan, kat plano na nga ituloy ti panagadal na iti umay a panagsasarak. Maragsakan kami nga agasawa, gaputa uray na sapa ang naadaan iti anak dagiti anak mi, intuloy dalat tamat tinagadal. Kang runaan iti amin, nasapa kami ang naadaan iti apuko, nga iso ita tiliwliwami iti inaldaw. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati iti adal toy pakasaritaan nga innak inbinglay. Toy pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Numaminsan saan adakes noong tantayumet sagpaminsan dagiti anak tayo. Saan met adakes no paayen tayo met ida iti sagpaminsan. Ti panang disiplina kadagiti anak ket agtaod met laeng kadagiti naganak. Di tay unay ida panoynuyan tapno awan to ti intay pagbabawyan. Kunada nga ruden, amin analabes ket dakes. Alakastan pagayam, Teresa, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.
Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi a dumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita, ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti konana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Freddy. Tubuak ti Solano Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabahok. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Manang Dalen, umay kamanganan. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan ganto lang arudan no mabisin ka manang. Agawid akpay, tama pan kumot pa ka ng dagiti dingwin ko. Ay katwan awan rumba nga pagdanagam kanya, takabaelak pa'y mat nga uray agmay may saak dito'y balay. Uwan manang, amok akabaelam. Agam sa balilat tamit, ano umay kalatasar sa rongkaran. Nang runakit agmay may sakakit nga rudan dito'y balay. No jak baka sublintol malang, inton pigatak tumanin nga umay. Wan, Atoy, imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak dito. Idulin mo kit dita. Isupay nga igatang mo kalagiti masapsapol mo. Alakatin, awata moon, kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manan di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yung nadapas pasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanam day di amada. Ay, dahil tijak ka mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod kabagis? Kinapod nuna, kanayon ko nga ur-urayon ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot ang dagiti anak ko. Ha? Saan mat siguro manang? Ang mga noadalang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko kabagis. Kastamot ang dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasanaw, kat agpadamot nga minan, ang naipromote da Freddy kani Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod da. Manang, kahit mo ka day tawagak ida, iti kasta, mamuanta no agawid da no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon kabagis. Agawid dan tulata, inton makalagip da. Hello, asino daytoy? Hello, Nanang. Ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo anak ko. Nasalun atak pa'y laeng met nga aging ga ita. Da kayo nga ay, kumusta kay meten? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami laeng met, Nanang. Awin gayam, naipawit kunti kwartayo. Inyawag kumitan kina Uncle Juanito. Kay sunan ton ti mapan mga lapara kada kayo.
Apay, di kay kadimanan ag-awid, Freddy, anak ko. Saan na lang? Atong amin ti matrabaho dito opisina ita. Saan aya nga holiday ita, anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday na nang, ang nasko na sumrekat na sayang mo eh. Double pay kami ngamin, no kastoy holiday. Ay, kasta aya. Wala lang. So, sige ha, putde kong ti saritaan ta. Adupay ngamin tinaskan ng lipas ko. Umawag ak tuman eh. Sige, anak ko. Agan-anad kayo kumaditawan. Bye. Nene, apayan ba ng dalain? Nagsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot ka dagiti anak ko, kabagis. Ha? Idi si bibiyag pay day di amata. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didagpay malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kadagiti anak mo, manang. Imbes kanayunan da kumati agawid. Gaputa agmay-may saka kay nga rodan. Saan man? Tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan da mo tinalagaw awid? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, ako. Iliwag ti kanayon apanagawid day di. Diyak may ladawan tiragsak ko tong galagawid da. Nangroon ano kasyay nga agsasango kami amangan. Balas. Ang mawatak matkit di ida. Talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Iso adi da maisa parte ang awid. Hello, Joan, anak ko. Si kakadida ito'y. Wala nang. Talagang sakit din nga inurura yu ti awag ko Ay kat siyempre mata, anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa-unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang. Pasensya kayo ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo. Takasaritak to ni Manong Freddy, may papaniti day tabanag. Sige anak ko, urayak nga ron ti panagawid jo. Nanang, angamsan pa nga ita Amo yumat nga awan hali-holiday no ospital ti pagtrab-trabahuam. Nasayat man kan saan ti panawan, naskan asumrag kami, kaputa adu ti agur-uray a pasyente. Wan matkit di Ay wan gayam. Naala ka din yung tulhuanito timpaw it kong allowance yo? Wan, anak ko. Nagpalingki pa yun, Nasayat mat nga rod no kasta, nanang. Sige, baliwak tumanan ti umawag. Agsubli ako niti trabaho. Sige, anak ko. Kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit, Wan, nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye, anak. Ita mampay ngawan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da kaadda dita nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Auntie! Yahoo! Auntie Dalin! Sumat ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Auntie! Dumagasak to inton malam. Di masumungbat. Amang ano di na mangag, di pa nang pukpukaw ko kankwana. Saan na bali? Labasak latan. Dumagasak to inton malam. Apay no kuyugan kalangan, amapan agpachikap manang dalay. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka, Bakis? Agimbagak tumulaang ko na mo't. Nasaysayat mo't lang, dumapan ka agpa-doktor. Itigasta, irisitahan da kay tuumno nga agas. Sana puro inangar abul-bulong tingkain inuman. Ay na,
Iso dagitoyon ti agas ko manipod pa'y idi kabagis. Dagitoy ti kaalaak nga agas. Amang ano karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at ti doktor. Awan mo't kat di ti dakas na, no agaramat ka kadagiti herbal nga agas manang. Ang amnusakla nga maysa, masaysaya at matlaang numapan kay ti doktor. Iti kasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kat saan matlaang nga aging imbag ti uyak mo. Gagangay siguro ti bumakatan kabagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. No di mo kaya tagpa-hospital, awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Dahit ti saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saan nun? Diyak kayat ama disturbuda. Amumat nga ado ti pakakumikumanda ijay syudad. Diyak kayat amay nayon kadagiti parikot da. Hello, Freddy, anak ko. Sika ka di da ito'y. Wala nang. Impawit mong ti kwartam. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ito ni Insan Karol. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito di tabalay. Kasta ka di. Well, mala. Baliwak tumanan ti umawag nana. At daak ngamin dito opisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rod, anak ko. Katagyaman na kitimpawit mo, Awalan yaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwarta. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, adamanin umaw-awang. Sungwatak. Hello? Hello, nanang. Ni Joanne daytoy. Impawit kun ti kwartayo. Ha? Mangan kayo iti nasustansya amakmakan, nanang. Imbilin kumatan ka ni Manang Karol agumatang iti prutas. Isuti ka na niyo. Iti kasta saan kayong agsakit. Oo, anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay ngamin tinaskan nga aramidag. Bye. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Diyak kasapulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Awan rum nga pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na kon, gagangay na ti kastoy asakit no bumakatan ti tao. Wan angam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Mariknak ti iniinot a panagkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joanne, tay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanyak. Pangaasim tadi mo ibagbaga ti maipapan kanyak, Karol. Ang ante. Pangaasim tadi naksuksukiran ka anakan. Tung paalam ko ti ibagbagakan ka. Ay, ante. Diyak kaya't amadisturbuda. Iso abay am nga isuda ta agdisnudo nga agawid. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakit. Anya nga tanong agawid tayo matidya probinsya. Sorpresaan daw ni nanang. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takasaak may. Ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano inton bigat. Agnag tayo ijay ti makalawas. Intay mamat iliwan ni nanang. Anya nga tanong, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Ado pa ngamin tinaskan nga ilapas ko. Joan natin ko. Nabayagan tayo dinaudi ang nagawidan tayo. Agpakada ka pa'y lang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot ti aramidag.
Manong. Di ka tinagkad-kadating ko. Iti kinabayag mo niti trabaho, sigurado apalubusan na katibos mo. Kan maysa, nabayag ngawan bakasyon mo. Sige, padasag tiyag pa kada, Manong. Saan mo lang nga padasan aading ko, no di kat aramidam? Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni nanang ti panagawid tayo. Maragsakan laki ti dayjay. Ita man pa'y ngawan ni nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan ngag sardang iti batog ti balay, kat daras nan atumanaw iti tawas anto sumabat. Wala ron. Kita nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaang di taunag ni nanang, Manong. Mala, bumaba kayo no Beng ha. Inkag manokin ni Lola yo. Mala, umuna kayo ni Joe nagjoan. Iornos ko lang nga ipark tilugan. Sige, Manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Awan mo't ni nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo't iti malikod ng tibalay. Napanan na nga ta. Nanang! Yahoo! Ni nanang dayjay adagayam iti silad na. Nanang! Ay na, Diyohan anak ko. Ay, agyamanag, tasimbarong karka. Kumusta kayo, Nanang? Nanang, kumusta kayo? Freddy, anak ko. Sika ka din na ita. Ay, nalimbok magka. Ha? Saan mo, Nanang? Nabayag lang amin adita nagkikita. Iso ako na ayo, alimok magak. Ado ti inyawid niya para kada kayo, Nanang. Mabit lang talak. Ay, mabit lang, anak ko. Ha? Apay, Nanang? Umay kayo, taarakupan kayo. Kailiw kayo unay, anak ko. Kailiw da kamat unay, Nanang. Uray da kami, Nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ron nagahawid kami. Banag, apakaragsak unay, anak ko. Naglakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingutin mi unay nga inami. Santa pulos, Nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam anti karton nga ada iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaam mo na, anak ko. Kartingam. Sige, Nanang. Mabit lang nga rod. Maragsakan ak unay ang makakita. Kan mangarakop kada kayo, anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaad yu iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apo manaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, Nanang. Lukatam dayta karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mat daytoy, Nanang. Unyag paiso. Sino nga'y takin ko kadagita, Nanang? Inurnong ko amin ngayon paw ito. Nainagan kada kayo adwa dayta. Anya? Anda nga paiso amin dito'y dagitigatad ngayon paw-it ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagiti impaw ito kanyak, anak ko. Unyag paiso. No bilang tadya ko nagbayag. Agsindakit kayo kumadwa. Tauray at da akon iti sa balabiyag. Bantayan ka ito lata. Nanang. Diyo ko mabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo ko maalaglagipin. Ngay-ayatan. Kan ipatpatag kayo unay, anak ko.
Nanang, ipanda kayo langin ni ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Saan anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag di tiabiyag. Sayang lang ti kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injection. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Doawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, Nanang. Nanang. O nailakit din. Nagito'y anak ko. Umay kayo man kini. Tara ko pun kayo. Nanang. Maawatan kayo mat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanya. Tinapatag at nakaawit kayo matlaan. Nagkikita, kan nagsasarita tayo pa eh. Sakbay nga isublik ti bulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplan kayo iti gatas yun, Nanang. Apay nga eh. Kasla saan matan nga umangangas ni Nanang? Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni Nanang! Kasla saan matan nga umangangas? Manong Freddy! Awarin ni Nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron, Manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid na. Inuray na lang ang makita kan marakop na ta. Lumamaril lang ko mga isubli ti panawan. Tapno makarin na tapay ti mabayag ni Nanang. Lumamaril lang ko, mading ko. Manong! Nanang, sabi ko ma, tamapakawanda kami kadagiti ado ang kurkurangan me. Pasensya kayo, nung nagbalin kami ama naging babokon. Tibagi mi lang, ti pinampanunod me. Di na ka man lang pulos, ilikan iti importansya. Sorry, Nanang. Sorry. Talaga.